Sve javne ličnosti, htjeli to ili ne, moraju da dele život sa javnošću, pa čak i u onim najtežim trenucima. Čak i smrt članova porodice morali su neretko da prežele na nastupima. Našu popularnu pevačicu Snežanu Đurišić suprug Slobodan je dovezao na nastup, a samo nekoliko trenutaka kasnije je preminuo. Ona je tu vest saznala upravo na svom nastupu. Surovo je kako je sve ispalo. Dovezao me do sale gdje je trebalo da pevam i još pamtim kako je gledao za mnom, kao da je znao da će se nešto desiti. Rekao je javi se i više ga nisam vidjela. A samo večer prije tragedije iz čista mira mi je rekao da ako sve ide redom, a trebalo bi, on kao stariji treba prvi da ode sa ovog sveta, pa da mu obećam da neću prestati da pevam. A već sutra uveče ga nije bilo. Sigurna sam da je predosjetio šta će se desiti. Deca su mi tada toliko pomogla da mislim da toga nisu ni svesni. Ispričala je jednom prilikom Snežana Đurišić.